اداروں کی دریکارانی وزیر جلیل عباس گشتہ کہ محبون کی ٹارگیٹ پاکستان صاف پلگاری کی چنکاری کنائنگی نیو یارک کا انٹرویو دیانا جلیل عباس گشتہ کی معاشی مضبوطی سیاسی محکمی اگو بندوں کے پنچ اہمی پڑا سرمایہ کاری سرا زور دے گئے چین پاکستان اربہ ڈالر سے سرمایہ کاری کو تک دریکارانی وزیر بیان آفیشل سیکرٹ ایکٹ ردا حاصل عامد گسا چیئرمین پی ٹی آئی وتی لیگل ٹیم اور ڈاکٹراں گو گندنندے درخواست منظور کو تک چیئرمین پی ٹی آئی جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے حاصل عامد گسا نامزدی اٹارنی نئی پنجو تھے وسیلہ درخواست جمدہ تک چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لوگی بشرا بی بی مبینہ آڈیو لیک کے معاملے سرا ایف آئی اے پٹ پولے خلاف درخواست جم کو تک بشرا بی بی اے وکیل لطیف کھوس وسیلہ اسلام آباد ہائی کورٹا درخواست جم کنک بتا درخواست گوشک بتا کے ساری اچھا عامد گسا ای کیس گوش دارگ ہو گئے 18 ستمبر ایف آئی اے قانون ردا کاروائی ہم کڈنی کنک بتا احتساب عدالت جج محمد بشیر گشتہ مروچی ٹرک کے پر نیب کیسانی ریکارڈ آہا گئے نیب کیسانی بحالی درگتا احتساب عامد گس نمبر 1 جج محمد بشیر نیب کیسانی لڑچارگا پد ای ریمارکس داتگاں بنشور ردا احتساب عامد گسے رجسٹرار آفیسر نیب کیسز لڑ عامد گسا دین دیگوتا اسلام آباد احتساب عامد گس نمبر 2 سہ اسٹاف دوبر ڈیوٹی سرا توار کنک بتگاں سیکریٹری پاور راشد لنگڑیالہ گشتہ کے لینڈ دزی کلچر دا وحدے حلاس نبی ما آرامہ نبیں دزیا ہواری مردمانی بارو وحدے سرا بل ادا کنوکانی سرا دیے گئے اجازت نہ دیں راشد لنگڑیالہ سوشل میڈیا سرا حساب ادا شنکنانا بیان دا تک کہ ریکوری ارد بڑھ جاہیں دا وحدے ای کلچر حلاس نبی ما آرام نبیں اداروں کی سروزیر بلوچستان سول ہسپتال زیارت ترتاب کو تک سیاحتی دمک زیارت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چاروں کے پاس کو تھا ہسپتال دوا اور درمانہ نجیڑا زدگی شکوار کا نگواں اداروں کی سروزیر نیمگچا صدقی دیگ بتا آئیے گشتہ کے قائد اعظم ریزیڈنسی بلوچستان اہم الدین سندھ دمک کچا ڈاکوانی گورا اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ساڑی بہگے حال پاکستان و ملکی فضائی سنسرانی واسطہ بعض مسجد جیڑائی جور بہگئے ڈائریکٹر جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی خاقان مرتضی گشتہ کے گستگی ماہا چائی بڑے حال گرد گیاں ای حالانی زبا پاکستانی فضائی حد و بندے سیفٹی سرا در ملکی ایوی ایشن ایراد چست کو تک و زمینی حقائق کا ہار رپورٹ لوٹ کو تک امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گشتہ کی گران بھائی کم کنگ نبوت گڑا اسلام آباد سربئی اگاراج اے تحریک باہر جوڑ بیتے گڑا لائٹ پیٹرول نہادہ جل آرگ مجبور باں گورنر ہاؤس پشاور دیما گرام بھائی خلافہ دھرنا گشتاں کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گشتہ کے معاشی ناشرکاراں ملک یرگمال جوڑ کو تک ارزانی لین جوڑ بیت کا بھلے کمیشن خاطرہ گرانی لین محلوقات یک ہو گئے راول پنڈیا پیسرگی تہی کارانی وزیر شیخ رشید لوگ لال حویلی حالیک کوتا وسیل جتک متروکہ وقفہ املاک بورڈ صوبہ محلہ ایف آئی اے پولیس و ہوار آپریشن کو تک ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان گشتک کہ شیخ رشید و یہ برات متروکہ وقف املاک کے پراپرٹی سرادر قانونی قابض بتک لال حویلی درگتا آہانی گورا ہچ وڑے سندیا کاغذ بو نبتا اداروں کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑا میان استمانی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سرو کرسٹالینا جارجیا گو گندنند کو تک نیو یارک بتگی گندنندہ چا معاشی کمک اور استحکام واسطہ کوشستانی سرا حیال و لیکا درشان کا نگوتا
पोर्ट कासिम और रूसी गंदी में 2 मंजिली गिरा पुल सरहद का गांव गंदी मुल्का गंदी में नहादा कहीं भुगे गुमानी रूसी गंदी में 2 मंजिली गिरा पोर्ट कासिम आउटर चैनल सरबुतगा ई गिराबा बल्गारिया चा पाकिस्तान का मार्केट बुरशुदरदा गंदी में नरखा अब कलदार या किलो सरा कम्बी और 100 अज्जा कलदार फी किलो भाभी पाकिस्तानी कलदार डॉलर दिमा महकम हुआ ने इंटरबैंक का डॉलर कदर या कलदार और 2 पैसे कमी गस्ती की रोचा बेपारे गुरसेरा गिंदगुता डेरा इस्माइल खान दमा कोलाची इंटेलिजेंस बुनियादा सिक्योरिटी ऑपरेशन यक नाशिर कार हलाक यक टप्पी ISPR रेदा ऑपरेशन नियामत सिक्योरिटी फोर्सेस और नाशिर कार नियामत 2 निंगी तीरगारी बुता शासर यक नाशिर कार कुशक बुता नाशिर कार असला और गोला बारूद बरामद कर बुता एह नाशिर कार सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नाशिर कार चेस्तो ईरान और शहरिया निकोशा हवाल बुतगा ISPR रेदा धमगा ईदिगा नाशिर कारन दरगे जगह वास्ता क्लियरेंस ऑपरेशन बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट आइनी अख्तियारात रेगुलेट करने दरगता आइनी दरख्वास्त जमकनगुता दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग दून रहशूद बैरिस्टर जफरुल्लाह खान जमदा तक दरख्वास्त कुशकबुता के आमिद गिस पद्दर बेका आइन रू अच्छा को जाम जावेरा हिचवत नोटिस इख्तियार कारमर्स कुत का बैरिस्टर जफरुल्लाह गुश्ता के आला अदलिया बेंचेस जोड़ करक वो केसेस गोशदारक का गाइडलाइन शिंक करक भी 2 लाख सरकारी मुलाजमीना सालाना 25 अरब कलदार मुफ्त लैंड दिए गए दरगता वजारत तवानाइया नोटी समरी तैयार को तक समरिया वजारत तवानाइया गुश्ता के हिचवड़ मुफ्त लैंड दात न कनी इदारोती मजन वजीरा सरकारी अफसरा मुफ्त लैंड आसराती हलास करने चाहे दाश तक समरिया गुशकबुते के हस्ते खरबा कलदार खसारा और सैकड़ों अरब तावाना से इजाज़त नदा के कसिया मुफ्त लैंड बिदई रानीपुरा जूरा की अचा हलाक बुतगी 10 साल फातिमा गोश के साथ नामजद मुलजिम फैयाज शाह सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद अचा जमानत हासिल बुता 50,000 कलदार मचल गए जमकनगा फरमान दिया बुता जानक डिवित के मुलजिम फैयाज मरकशी मुलजिम असद शाह सुसरे पाकिस्तानी कूहे पैमा सरबाज अली दुनिया हश्तमी बोर्सरे को मनासलोए रियल सिमिट हमसर को तक सरबाज अली 2009 से अवली बसर मनासलो सर को तक 2020 तक का हकीकी सिमिट पॉइंट इंकिशाफ पद सरबाज दूबर मनासलो सर को तक सरबाज अलिया मसनूई ऑक्सीजन अवेद 8160 लीटर बुर्जे को सर को तक